Салому алейкум дӯстон, хушомадед ба канали D-Mobile. Бо шумо мандалер. Имрӯз нархҳои смартфонҳоро дида мебароем. Дар оқиби ман магазини Элдорадо аст. Медароем ҳозир мебинем нархҳошона ва дар охир ман гуфта мегузарам ки ба кадом смартфонҳо скидка рафта истодааст. Барои ҳамин то охири видеоро тамошо кунед ва лайк, подпискаро ҳам фаромӯш накунед. Рафта. Диданро сар мекунем аз нархҳои iPhone. Ин iPhone SE мебошад ки 64 гигабайташ 42000 рубл, 128 гигабайташ 45000 рубл меистад. Дигар смартфон ин iPhone 12 64 гигабайташ 67000 рубл, 128 гигабайташ 74000 рубл. Дигар смартфон бошад ин iPhone 13 mini 128 гигабайташ 73000 рубл, 256 гигабайташ бошад 82000 рубл меистад. Дигар смартфон ин iPhone 13 128 гигабайташ 86000 рубл меистад, 256 гигабайташ бошад 100000 рубл меистад. Дигараш бошад 13 Pro мебошад. Ин 128 гигабайташ 123000, 256 гигабайташ бошад 140000 рубл меистад. Дигар смартфон бошад ин iPhone 13 Pro Max 128 гигабайташ 140000 рубл, 256 гигабайташ бошад 106000 рубл меистад. Дигар вариантҳои нархашро метавонед мана дида. Дигар смартфон бошад ин Redmi 9C мебошад бо NFC, памяташ 232 11000 рубл меистад. бо яке аз беҳтарин смартфонҳо дӯстон ин Redmi 10 мебошад, памяташ 4 ба 128 гигабайт, нархаш 20000 рубл меистад. дигараш бошад ин Redmi Note 10 Pro мебошад ки памяташ 8 ба 128 гигабайт, нархаш 29400 рубл меистад. мегузарем ба флагмани Samsung дӯстон ин Galaxy S22, памяташ 8 ба 128 гигабайт, нархаш 80 рубл меистад. дигараш бошад ин Galaxy S22 Plus мебошад, памяташ 8 ба 128 гигабайт, нархаш 95000 рубл меистад. ва сеюмаш бошад ин Galaxy S22 Ultra мебошад ки ин памяташ 12 ва 256 гигабайт, нархаш 125000 рубл меистад. так мегузарем ба смартфонҳои Honor. ин Honor 10X Lite мебошад ки памяташ 4 ба 128 гигабайт, нархаш 16000 рубл меистад. дигар смартфон бошад яке аз хит смартфонҳо ба ҳисоб меравад ин Honor X8 X8, памяташ 6 ба 128 гигабайт, нархаш
28000 рубл меистад. бо як смартфони дигари Honor, ин Honor 5 мебошад, памяташ 8 ба 128 гигабайт, нархаш 38000 рубл меистад. дигар смартфоне ки скидка рафта истодааст, ин Realme Note 11 бо NFC мебошад, памяташ 4 ба 128 гигабайт, нархаш 26000 нею, 22000 рубл. дигар смартфон бошад, ин Realme 8i мебошад ё ки i, памяташ 4 ба 128 гигабайт, нархаш 22000 нею, 19000 рубл меистад. дӯстон, инҳо буданд нархҳои смартфонҳо дар моҳи майи соли 2022. ба канал обуна шуданро фаромӯш намекунем. Телефонҳо ва смартфонҳо бисёр буд, лекин то қадри имкон нархҳоашро нишон додем. саломат бошед, хайр, то дигар видеоҳои нав.